Nukup. Special Intention, Midel Malonzo, Nida Manalad, Sean Joseph Marcado, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, at Engineer Jesus Punsalan. Good health, Arlene De Leon. Safe travel, JP Santos. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Ernesto Quezon, Danilo Gonzales, Reynaldo Ventura, Marilyn Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo De Irit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro. Para king ngalanangkang kapainawan, ning kaladwa dari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Monsignor Constancio, Luisa, Julian, Maria, Natividad, Felicissima, Jose, Antonio, Rosario, Estrelita, Abel, Francis, Karen, Christopher, Pedro Sr., Rosario, Baldomero, Felicissima, Moises, Michelle 9 days, Carlito death anniversary, Esther, Jose Jr. death anniversary, Milagros death anniversary, Marlin, Victor, at Ding Maldang kaladwa king purgatorio.
Pakatipon tapo king lagyo ni king pampo ning anak po ning Espiritu Santo, ing kapayapan, grasya, ting lugod ning Ginoo, yang mantabe po kay kayungan. Maya payabak po kay kayo sabla, ngeni pungal dong iti, keti po king lalawigan na po ning Pampanga ne po, ing pagmasusyan tayo po, ing anibersaryo, king dedikasyon na po ning Metropolitan Cathedral ne po, the seat of primacy na po ning kaya katang kaluguran na Orsobispo, kaya palakpakan tayo po ing Metropolitan Cathedral ne po. Yan tabi na naman iting banalamiso, yabe tayo po Brother Jonathan ne po, itsuga takin babo. Birthday na po ngayon eh. Palakpakan tayo po, ne? And of course, pakisalake kung niya mo po yung kanakukas yung kita kaya. Anibersaryo ko po ngayon eh, king kanakong pangapari, ne po? Abayanan nyo kay po at taya ko lalong-lalo na king panalangin, bangkanita, lalo na ko pong pagsilbihan po, ne? King mip nung lugod at katapatan. At bata mo po ngayon maging marapat ni sundukan iting banalamis king mip nung kapakumbaban, panyawata pangining pakalulu king Ginoo, din kaya katameging pamagkulang at kasalanan. Iyagkasta po ngening miagnanagnaning kapanisyan. Aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idalara katasana king biye alan angga.
Manalangin tamo. O igpa, banwa-banwa, ganakan mi ing pangatagulaling niting katedral, para king kasuywan mo, maging tapat ang pong tutusana, ing pamanyambami, at sopan mo kaming manakit, king makakabo sa lugod, king lugod mo keting katedral. Itingan po aduan mi, king kapamilatan na pong Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Antikeni ing sasabyaning Ginoo, tuntunan nyo ing katuliran. Mirapat dapat kayo, king matulid, uling malapit ng datang, ing pamagligtas ko, at malapit ng mipakilala, ing katuliran ko. Ting sablang dayuan, amaki pamalen king Ginoo, bansamban ampong lugurande, ing lagyong ginuna. Sumuyula kayo. Ding sablang gumalang king sabat, at ere labagan, king makanano paman. At tupad, mitmong katapatan, king kakong kasunduan. Deti, pawa ko lang idala, king banal ng bundok. Ing amano ning Ginoo. Muntatamong mikmong tula, king balening Ginoo. Karagol ning tula ko, inyang ding kayabe ko, ngara ka na ko. Tara, muntatamo, king balening Ginoo. At ngeni, makatuklo na la ring bitismi, kilubding pasbul mo, o Jerusalem. Jerusalem, amita lakad ang timong syudad no, syudad abelang kas ng dili no, karinla sasaka, ring tribu ning Ginoo. Alang-alang karing kapatad ko at kakaluguran, sabyan kong matimid. Ing kapayapan manatili kaya kayo, alang-alang king balening Ginoo, a Diyos tamo, adwan ko, ing ikasaplalam. Ika ing Pedro, at babo ning batong iti, karin ke italakad ing kapulungan ko, anjang ding pasbul ning Hades, ela manyambut laban kayo.
Ning Ginoo mantabeya kaya kayo. Pamamasang ibat king maya pabalita agpangkang San Mateo. Inyang Jesus, mira siya banda king Cesarea de Felipe, kitang na karing alagad na ing anti kanini. Nino king palagera ding tao, ing anak ning tao. May kibatla at ngara. Dingaliwa sa sabyanda, king ya ihuan at alapaminyag. Dingaliwa sa sabyanda, king ya Elias. At atin namang sasabi, king ya ing propeta Jeremias, o metong karing propeta. Ikayo naman, nga ng kinutang karela, king palageyo, nino ako. May kibatya kanita is Simon Pedro, ikaing Kristo, ing anak ning Diyos, amabie. Simon ay anak ng Nuan Kapin, nga ng Yesus kaya. Uling ing sinabi mong yan, menibatan king mistulang tao, nuneyi bako nga tsubanwa, ya mismo ing milantad kaniti keka. At ini ing sasabihan ko keka, ika ing Pedro, at babo ning batong iti, karin ke italakad, ing kapulungan ko. Agyang ding baspul ning Hades, elaman niyang but, laban kaya. Kapatad, ing mayap abalita ning Ginoo. Special ya po yung aldoway ni Ngunang dili, sabi natin nga pong diksi, ngayon aldoway ni, pagmasusyan tayo, ing aldo ning kapampangan. Pagmasusyan tamo, ing regalo ning kakatamong lahi, ing sintingan at leguan ning pangang kapampangan. At di paintagon, ngayon ni muring aldoway ni, aliwa mo yung anibersaryo ning pang-dedicate ning Metropolitan Cathedral ing pagmasusyan tamo anting metong archdiocese. Pagmasusyan taya naman ng anibersaryo ning pangatalakad ning kakatamong archdiocese. Mi talakad ya ing kakatamong archdiocese December 11, 1948. At kaya rin na ning pabanwo kanitaya pamuata dinatang imumunang obispo yapong Guerrero. Meging piugal yan po, king Pampanga, inyang panahon ng Aposeto, miordinan la reng produkto na ning Mother of Good Counsel Seminary, December 11, uling holiday ya po kanita. At metong po ka rin miordinan December 11, yapin kay kayong kura paroko, 35 years ago. Miordinan la po king Kabetikan Shrine. Ingka na ako pong memory, itang ordinasyon na ito, at nang kasimpli. Uling karelang reception, maka brown bag. Sandwich muwata, ampong pansit, ampong juice. Makanita po kanita yung ordinasyon. Migunam tamo po ngayon tungkol king pangapari. Uling metong kareng importanteng dake na ning metong archdiocese, iyapin ning kaparian. Ing bien ning archdiocese, manalugpakan niya naman king kaparian. Inya, agatanda kayong migunam, nanong klaseng kaparian ing kakatang araranasan. Lalong-lalo na, king kakatamong bikaryato, king
Holy Redeemer. Dito sa Bikarya, nang kayo po kukot ng king ka na akong sarili, tutuping masaya kami. At nuka rin, manibatan ining tulang ay ni. Naning pagmula na ning saya. O ba't sasabihan tamo, masaya tamo. O yan po yung kaya katamong pigunaman. Unang dili, ing pari, masayaya, uling inawos ne at pinili ning apong Gino. Telagane king kayang sarili, lalong-lalo na king kasuyuan kaya at king kayang balayan. Masayayang pari, uling sumangid ding kayang depekto, kakulangan, kapalpakan, kasalanan, inawos ne at pinili ning apong Gino. Bistaman eya karapat dapat, bistaman eya mga intulid, kaniting kayawsan, pinili ne pamurin ning apong Gino. Inawos ne pamurin ning apong Gino. Inya pong bayo-bayo kaming pari, kaya kaya po kanitang manuknangan king Metropolitan Cathedral, iya pong Steve. Bisan po, wala kayong balonggawan, may pagkwento kami kabang maglakad kami king libutad na ning patio ning katedral. At pagtakan mi, ba't kaming mayari? Labi kami pong lima, inyang mayari kaming college. Pangabiyas na dadeng kaklase me. Itang metong man manigaralisyon, pero mayari ang cum laude. Ita namang metong, nung pisasabihan ng kaya pan at kabanalan, talagang sambutan na kami. O ba't pagtakan mi, kaming latak, kaming mayari. O ito po siguro yung misteryo na ning pangapare. Basta inawas na ka at pinili na ka ning apong Gino, kailangan kang makibat. Ang giyang eka karapat dapat ing apong Gino, gawa na kang karapat dapat. Kaluguran kong kapatad, baluyo, aliwa mo kaming pari. Ikayuman, makirake kayo king pangapari ng Kristo. At ing pari, leader niya mo ning komunidad. Leader deding dakal, apari, at talasuyo ning balayan ng Diyos. Anting mayor, anting negosyante, anting teacher, inawos na kayo naman at pinili ning apong Gino. Ang giyang etamo karapat dapat. Uling ating niyang pagawang misyon kaya katamo. At oita ing kailangan tamong tuklasan, at oita ing kailangan tamong talakaran. O ba't masaya tamo? Uling pinili at inawos na katamo ning apong Gino, talaga na katamo king kayang kasuyuan, lalong-lalo na kasuyuan king kayang balayan. Ing kadwang sangkan, o ba't masaya tamo? Manyaman at masaya ing susuyo. Manyaman at masaya ing susuyo. Lalong-lalo na, potang mabibiyasa kang mate at gumulot king kekang sarili. Atuklasan mo, king proseso ning pamanyuyo, aliwa na pala ika ing kikimot. Nune, ing apong ginuna, Yesus na ing kikimot. Uling nung panusigan niya mo, ing kekang sarili, ing sarili mo, iyang iyuna mo. Tanda ko pong konkretong halimbawa. Inya pong Domingo, at ikungatang wana na parokyano, magdibuya yung anak na, ampong mag-anibersaryo lang miyasawa. So, sabi da,
Manyarala, mga alas 8:30 hanggang alas 9. O na pong medis oras kami, karengkekeng misa, uling megmisa kami Beverly, Kaibat, king Piesta Communities, at keniking Sebitanan. Mayari na kami po, pasado alas 8 na. So, di takna mo yung oras. O na yung kaluwal ko, at chula din tao Divisoria. At inla ka nung maging along kabaryo. Papalanyade. At, busit ko. O ganyan pa sinabi ang mga yung karela. Yan kayo, pinta lang kaya mo rin. Linanyake. Kaya rin na po nito, ayalak ko. Map na mo linanyake. Uling kabukasan, meten. Pota pong mabibiyasa kang gumulot, kingke kang sarili. Masaya kang masaya, uling aliwa na ika, ingkikimot. Balo mo, Yesus, ingkikimot. Yapon diksi po, niya magbisa ko po kayo ni Balang Webis, bangkanita, makapagpainaway. O ba't, potang Webis abak, dasang kayong makasutan. Uling atin niyang pagmisang mete. Bala ko mo sana magpainaway. Pero, babye na pamurin ing kayang sarili. Uling makibat ya king pamangailangan yung parokyanos na. At sana, among, kamagisan. At sana, tapu ka ng spirituality tamo, itandayo sa San Pris king proseso na ning pamamiyaking sarili, king proseso ning pamidawon king kakatang kasuyuan, manakit tamong malala matula at saya, inyapin ang giyang mapagalta mo, tamo magigisan. Katataulian po, o ba't masayata mo? Masayata mo, uling abe-abe tamong susuyo. Abe-abe tamong magsilbi. Anting ni kakapatadapari at kayabe din kaya katamong leader, laiko. Uli na nito, akakit tamo at panandaman, ing malalam atula. Uling baluta mo, at intamong kayabe, nanuman, ing harapan tamo. Sana po, ining sayang panandaman tamo, ining tulang araranasan tamo, anting metong abalayaning Diyos. Tayra na katamong puntalan la, retang kapatid tamong mangailangan. Lalong-lalo na, ding kakalulong dili, karing kaya katamong komunidad. At pota pong gewa tamo ita, mas maging masaya tamo. Malalam at manatili ing tula tamo. Potang ing pari, ing leader laiko, susuyuya karing peka malating dili. O yan naman ing buri ng malyari ning kaya katamong archidioceses. Sana, ketiking Pampanga, isundo tayong tatalakad ing metong abalayan ding pakakalulu. At kabang gagawan tamo ini, panandaman tamo ing malalam atula at malalam asaya. Iya ing manyadsad kaya katamo, king tengwanan tamong kasuywan, king Diyos at king kayang balayan. Sasalpantaya ko, Sip pang may paing tutu, nilang kibanwat yado. Kirayo sa ibaitan mo na Mariang Verde. Sa alala mo pa ang Poncho Pilar. Di pa ako king Cruz, Mete at Nigutput. Di pa ako ng Mete.
Manalangin tamo, King Diyos ay patamo. Banding Kristiyanong komunidad na, lalo lang akilala, King Ila, balayan ang templo na laning Diyos. Pakipanalangin tamo naman yung pamangailangan, ding sablang tao, at ding mabilog ayato. Kimbalang kayadwanan yung pakibat tamo, Gino, gawan mo kaming metong a komunidad. Banding Kristiyanong komunidad tamo, idakera ing panahon ampong kagiwanda, para king pamanaral ampong pamibiyebe, agpangking maya pabalita. Manalangin tamo king Ginu. Para karing aguman tamong reliyoso, akilalarasan ng lalo, king ing pamisan metong ampong pamisaup-saupan, kailangan niya ban maging tune kapulungan na katamong Kristo, manalangin tamo king Ginu. Banding sablang Kristiyanong kapulungan, magobrala para king pamisan metong, anong nula awsaning banal na espiritu, manalangin tamo king Ginu. Bandetang mabibye manawa, tanggapan dalaring dayuan, ampong mitabi, ding tao nga lang pibale-bale, ampong bansa, at ipakit da karela, ing palining pamananggap, antimong kapatad. Manalangin tamo king Ginu. Ban iting komunidad, parati ng atalastas, king misasan metong ya, king kasalpantayanan, ampong lugod, king kapanayan, ampong kasuywan, kambening papa, amponing mabilog a banal a kapulungan, manalangin tamo king Gino. Ngeni adwan taming sarilitang kapagnasan. O Ginong Diyos mi, bilan may makasaut kay kami, lalo ming gawan ng banal na kapulungan mo, lugal nung nukarinding tao, mitatagpula, at susulong lakilag yun ng anak mo, idiadan mi kapaminatan ng Kristong Ginomi.
Manalangin kay kapatid baning kakot kay kayong daon matanggap ya. Harapaning Diyos, sigpang mayupayan tutu. O ginungening gaganakan miyo itangaldo, katmuan meing iting katedral king ligaya, ampong kabanalan mo, ding biyemi maging karapat dapat la naman sanang ayin keka. Iti aduan making kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, yang mantabe ke kayo. Itasyo la rin puso yo. Salamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man o ginu banalaig pa, Diyos amalugod ampong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, uling king bale ay ti, biryan mong tela kadalang likat mong pagkalubing lugod mo, karing taong lalapit kay kaketi, at gagampanan mo ang pong papalyarian, ing misteryo ning pamikasawot mi, busal mo. Pablasang keti mo kami babalangkas, maging mabye templo mo. At keti mo rin, karin pasulungan mo, ing pangasusog na, king katawa ng Kristo, ning banala kapulungan mo, ang makapalaganap king meto yato. Banlang maging ganap, ang pang mga tulid tangal, king kapayapan mo, king maligayang Jerusalem, ing banwang pakasautan mo. Ulinita, kamberi sablang koro ding anghel karim banwa, darilit ming kang ligaya, layon makyabe kami, at abeyabe, ngamingan kakanta. Ikapin ing banalawig pa, ikaing sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo anting titipang ngambun kareting ayin mi, ban pabanala nalat para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya, at bayo nakusan lubdinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayan, king wane ing tinape. Pepa salamata nakat pinuri, piraso ne, at binyene ka rin disipulos nat ngana, kuwanan niya itikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan na may dawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning ngapunan king wane ing kalis, pasibayo yung pepa salamata nakat pinuri, dinwang naiti ka ring disipulus nat nga nakwanan niya itikongan at minum ko kaniti.
Itingkalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo itiyanting kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatamong kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulungig pa. Ing kamatayan ng pompangasubli ng mebye. Daraw miya keka iting tinape ning bie at ning kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, ing tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo, ing Papa mi, i Florentino at Pasiano ring obispo mi, ding sablang pari, lalong-lalo na yamong diksi, ampong diakono, lalong-lalo na Rev. Kavin, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganang kanabularan ba din kapatid ming miduna ng pepay nawa, kimpi yung kapanay ng pangasubling mebye, king pakalulo mo'y dala mo lating sablang pe ang unabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo keng karapat dapat magkamit king biyeng alanganga. Ban kami ning nuwan na Birhen Maria induning Diyos, kami ng San Jose ng esposo na, kami rin nuwan na apostol, kami ng Santa Monica kaya kaming patulunan at ding sablang banal. Ami bibiyag ka, lugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panahon, apo riyan da katapaligayan da kasana, king kapamlatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alan angga. Antimong metong a familia at komunidad, abiyabe tayo pong ening ikanta, ing igpami.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kami nga lang pasasangkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pompagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin apostol mo, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo. Layon ming pamayapan ng pompisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga, ing kapayapaning ginuyang mantabe kay kayo, Matula tayang iyampang ing waganing kapayapan king metong at metong. kalugurang kapatad nyo, Jesus, ing tinape ning biye, amilalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tapo, itang me kumbirat tanggap, king kayang banal, akumunyon. Itamungan, Ginoo, mananano sana king pamananggap tamo, kaniting katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasana. Ang gana king biye halanangga. Katawan ng Kristo,
Manalangin tamo. O Ginoo, balumi ing tula ang pangupaya ning bendisyon mo karing biyemi. Ngayon pagmasusyan miya, ing pangatagulaling niting katedral, lalo milasanang irikil ding biyemi, king pamanyuyu keka, iti aduan mi king kapamilatan na pong Kristong ginumi. Lukluk tapos saguli. Dito sa Vicaria, palakpakan tayo po, ing Vicariato tamo, ing Holy Redeemer, na po. Nandin pong abak, bayo po ing misa, at suke king lamesa may papagkwento. Kay ba't po kitnana ko ning kikatamo pong Vicar Foreign, iya pong pao nga na, o amo nga na, ano yung pakiramdam mo kanyan nga na. Mumunan diling pakiramdam ko po, pata. Bakit uli kay po talaga piya dyan, ing makanini. Uling balo ko, itantan, uling birthday na po, ing mangumbiraya pa mo. Birthday na po ngayon ng Jonathan, palakpakan tayong Jonathan, ing kay katamo pong liturgist Kenny. Po balo, kung kanano pa nga palyari ni, dakal pong salamat, po. Kakadua, ing pakirdam ko, ako kangamong, dine. Po, marine ako. Po, king nga pong ginawa ko. Po, uling sadyang maganakaya at malugod ing gino. Biro yu po, anya pong napon kakwento kay Father John Lu, nga nakanako among, pila na kang banwag yung pangapari mo bukas nga na. Kay kitnang ke, pila na kawaring banway tuwa ko. Kahit 28 po nga na, 35 na ako king pangapari. Amo nga na, kung papalataw kanita, nga ng Father John Lu. 35 years na po, king pangapari. At manibatan niyang miordinan ko, marine ako king ngapong gino, uli ni ngenak man talaga karapat dapat ako pimpo. Ang gana pong ngening 35 years, lalo kong maririne. King hapong ginuuning sadyang maganakaing Diyos. Abak pang maranon po, inaus na ako nga pong dan, may pagkwento ke po, kaklase ke po. Po, apat ke pong miordinan, king kabetikan, anying takyang amanwa na pong apong Paul, po, king kayang humilya. Apat ke po, mag-anniversary ngeni. Po, ing metong, iapong Dandison, ing metong iapong Rading, po, iya tsuking Florida, iya pong dan at tsuking Magalang. Itapong metong kaluguran niya naman pong mayap at maganakang pari at tao. Iya pong Eric Ilagan. Although, at yun po kingaliwang biye. Kasi po minaliwaya biye. Po, so luna kami mong mitatagan. Po, ako pen, Diyos ko, kaganakan na ni nga pong ginukay kata, akong nga pong dan, di so na di nga baka maranon. Uling, atsukata pa nga na, 35 years na. Uling pakikuanan ming maging maganaka, masipag, maging committed, maging tapat kay nga pong ginong. Doon talagang sadyang nga pong ginuyan tapat kay kami. Ang pong yang maganaka. Kalupa na po ning abanggit ng apong Paul, king kayang makabaldugan po, at masanting po humilya. Bali po, ako po yung mibait ko, ako pinili. Kaya pin po ing biye regalo Pero nung naning gawang ko king biye ko, o itapo ka na ako ita. At ing pinili ko pining suywan niya po ing apong gino, king kapamilatan nanin ka na akong pangapari. Po. Metong niya mo po yung pangadi ko kanini. Pangadi ko nano niya mo po, simple niya mo po. Kasi po 35 years na ako po, king pangapari. Kaya pong edad, marakal na ako kaklase kaya na tinopong 20% mo naman. Po. Uli po na ning senior. Ingka na ako namo pong pangadi, king pangapari yapin the rest of my priestly life, the best of my priestly life.
the best. Ne po. The rest of my priestly life, the best of my priestly life. Kaya po, talaga pong babiyay kay sarili ko. Ne po, lalong-lalo nangining at tuna ko po Keti King Santa Monica. Dakal pong salamat king ngalangsawa yung pamanantabe. Ila po ring regular tamong sisimbareni every day. Ne po, kaya tabira naman ding minait po karing meniba la karing miyayaliwang barangay sakop na po ning kay katang parokya. Dakal pong salamat karing kay katang PPC ang pong PFC officers. Thank you karing kay katamong officers mo ng karing alawang barangay may nakit ko lakini. Dakal pong salamat palakpakan tala ne po. Deng mandated organizations, thank you mo naman po may kaga nakakayo. At may kisan metong kayo kaniting ganakaning apong gino. Kaya katamo, ikit kayo po former ne po, mayor. Pwede, kaya bine po yung misis na ne po, Feby. Dakal pong salamat. Bali po, ang ganang iniruguhan, tabayanan nakataning kaya katang former mayor, Conted ne po. Kaya po, pamamintura ta kanini. Sosopa nakatamo. Mayor ne po, former mayor Tam Contedi, thank you ne. Palakpan tayo po. Ang Teddy, ne po. Kaya kaingan po nga tiyong ni Kedi, alang sawang mamantabe, susuyo, magsakripisyo, ne po. At ayagdan ako po banggit tunggal-tunggal, basta't po ing Diyos, balo na yung kayong pamanantabe at lugod king parokya. Kami pong, ne po, as at number 1, luguran tayong Diyos. Kadwa, luguran tayong parokya tamo. Ne po, kami po, dakala salamat po king pamaglugod yung kay kami. Ako po, kaming pari, we come and go. But who stays? It is the God whom we serve. In kay katamong Diyos, ang kay katamong pagsilbihan. So sana po para pareho tamong masaya, king kay katamong pamanyuyo at pamagsilbi. Para pareho, king kay katamong pong parokya. Dakal pong salamat ka rin kapatid pari Tsungeni Keti. Then po nga dua, kaya po seminaryo, ila po rin regular tamo pong susuyo mamantabe sa South kay katam king parokya, Father John Lu, po Father CK, oren, ne po. O apong Paul, kay katamong humilista, ne po, kay ni King San Vicente po, dakala salamat. Ne, among, ne, thank you. Kilala ya po yun Totoy Bibo yata yung Father Steve Susining Santo Domingo, thank you, ne, among. Of course, apong Aris, ne po. Maniago, ning Kimbaliti, ning Biren de los Remedios, ne. Apong Melo, kay ni King Anaw, thank you, ne po, St. Michael. At of course, yung katang Vicar Foreign, Iyapong Pau, may iba po ini king bahay pari. At among, dakal pong salamat. Katataulian, at intamo pong metong amiragdag, abayong kapamilya, king bikaryatong masaya, alang aliwa Reverend Calvin, palakpakan tayo po, Reverend Calvin. At yun po, king, Chupo kita ka nga pong Paul. Iya po yung kayang diakono. Pero diakono na po ngayon ng bikarya. Ne? Kaya welcome. King katamong bikaryato, Reverend Calvin. Pasibayo kay kaingan po. Dakala salamat. Dating gawi. Kaya rin na po ning misa. Ne po ating ditak pong makasadya para kay katangan. Kaya kaingan po nga Tsungeni Keti, dakal pong salamat. Dito sa Vicaria, palakpakan tayo kay katan Diyos at talakad na po. Ingginuyang mantabe kay kayo, at bendisyonan na kayo at panuwanan ng may paingginong Diyos, ng igpa, anak at Espiritu Santo, Ing misa mi daune umetana banbiyayan ing pangapari ng Kristo. Salamat. Good morning kay kaingan po, dakala salamat.